Hi mayam, ngasisu si usoi fajana cooker da kamkhre si munlabane ngasisu aikoina nan semagumna saumda haidase ko saum sa phutlaga hujiki hawaijar gi type ta ko pumhanba ado ngasisu amuka semse khara mana aina satu haibadida mayam nokpasu yawiko se asini ko si hapchinbirase saumdo hapchinbirani si hapchinbirani adagidi khuna yadre asini ko aduka soy hapchinbirase ko soy hapchinbirani adudana mai bema si ware ko mayam si soda si hapchinbirase aduta umorok to umorok se mapum ama hapirase simadi me kanhanba yadebako soda yawbanina adudagidi thum hapchinbise mai apambane se noisu thongraga yengo yam hawbane sigi style se ko usoido ngari ga metpasu hawdi hawebako aduga si saumga thongbasu yam hawbane sina oina hena hawbane usoi matamda sumaina sa hawdeba mi singi laiba khiba oigini ko mayam latang sumaina atok karisu haparo horen thangdaramdaida phadigom hapchilani ko ngasidi nahande na hawai managa hujike brinjal happe ko ngasidi matomda thongsira hena khanle ko aina horen maroi mapang di horen phadigomga telho mana ko phadigomga telho mana di horen munlamdaida haprase ko mayam asi telho mana ga phadigom sini ko fajana chamthokre hujik hapchinbirase ko telho mana spring onion ne aduga si phadigom ko phadigom ne hujik fajana pirase sumaina spring onion se sumaina sangna kakpana hawebako mayam yenbiyo hawdo mandra singatan telho managa phadigomdo
ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯎꯁꯣꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯨꯀꯔꯅ ꯀꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯨꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯁꯄ꯭ꯔꯤꯡ ꯑꯣꯅꯤꯌꯟꯁꯦ ꯃꯨꯟꯈꯤꯁꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯅꯦ ꯁꯎꯝꯒ ꯊꯣꯡꯕ ꯎꯁꯣꯏꯅꯦ ꯁꯎꯝ ꯈꯔꯅꯦ ꯎꯃꯣꯔꯣꯛꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯃꯣꯔꯣꯛꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯄ꯭ꯔꯤꯡ ꯑꯣꯅꯤꯌꯟꯅꯦ ꯀꯣ ꯁꯣꯗꯥ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯊꯨꯝꯒ ꯃꯣꯔꯣꯛꯀ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯎꯝ ꯊꯣꯡꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯅ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦ